khareaba ma that means sanaba mi yaureba fataba moi manungda sanabadu madu tobudu naga na tobuni hajeni potu tani ngai neba aduna naga na tobuni naga da tobuni naga ga tona hansnu haibagi mapudi ama khakta neba naga mi hatpado adugi mi duga garang mi ahum lekhidaba hatpa mi sama khak oiramganeba terrorist group se adu sanarak paneba aduga sondana mu machine naga na hapneba tanani itamakta mi 18 se hostage se thamgibane oh sanariba lila se adu moi thado ga cookie gi problem lay peace pamba ga peace panda gi group ga problem lay ko aduga moi demand du phangdri phawa peace lawba yaroi haibul lay ba sigi timing sida hana ne ko se tawdana khotana mi tharaga stay on the tawda natana akhoi gi chief minister sina ai chura chambo amu chappa yare haibigi shoma tawbo mo pamba gi tamakta day 15 da tawgani haidana chakani haina lawthokre ba masida langba hawre ba sigi timing da si irang se mu thoe ba se ado ai nang se haibado peace ki show tawba natana war gi show tawra khre ba ko ukhu da peace ni hai nongala mi sire nga hayeng khoige chwa chambu da chakata base madi peace ki ne ba ado onna taina ba da chating da mi si khre hoji irang burning taw khre hoji naga gi hostage thatok tri ko anima ki hostage thatok tri natra hoji ki si kamuk lu re aduga masi lu sunu ngasi hoji se 24 hours helabane ko 24 hours helaba sida legak asida government amal lairi governor lairi chief secretary lairi dgp lairi dig branch to ba state ki akhoi gi sib lairi cid lairi mayam si thaba da crore piano sida spend tori be se swaya run to ba government amasina 24 hours sida mi tarani pa mi kun piklaba manipur area kapopi area ching amada masi hojik hostage singse save to ba ngamde rescue to ba ngamde release to ba ngamde haibe se yamna taibak chiba akhoi mai chiba ma ne haba ko alo hojik pawda rescue to ba ngamda ba haibe sidi adudi government leitaba ga chama natro mi di atopa leba country de yango yamna kaino wara chatra so sida tawna bomb pokhaire airport chaki se state amada phari bini ko country amada phari bini ko akhoi gi di area chawbu sunate kapopi ase hojik sum pikla bane chi hojiki khonsa khulki chalaba lelong wai phai hairi bise square some kilometer one isan madu da culprit singdo hojik phawada phabong lamde harise at least ammi ma phawada natraga madu rush tawraga search tawraga single shot to tawdriya both center security forces and the state security forces then where is our government ko adu another madugi same timing da halairaga masai naga gi 18 se hostage tawkhre anina supermena da tawkhre total now it becomes 20 ne haba naga gi hostage huji 20 ne ko huji UNC na thadop da su yaure narang konsakul da 18 aduga supermena da mi ni phaki ba adu yauraga 20 ne haba huji toki naga gi se adu thangna just 3 hours 2 hours 1 hour gap lairaga ne adu su single Kampopi ki highway se asna patiti ki modbong check ma yauna police outpost lairi bani Assam Rifle duty tari bani ko aduga adungba phataba tawba mi culprit tawba kidnap tawba terrorist ki act chathaba mi amabada single shot tawde haibado adu di government laitari habo aduga amun nungdangda yengo matay na oma lawchala halapada kablaga sikhre ko adu su huji phaba ngamde ai matamada assembly da aina tabada uncle ibobi na chief minister oiringe da assembly da kaino putho mla ama ki guard lothopada security lothokibda gari no hangba kan magi security mayam pura chalaga mi singa changlaga lut tawkhibdo aduda single shot tawdu karamba no aina akhoina assembly da naina bada ningsang aba itv yangbada ko like that yengo ichan ukhugi innocent people ani hat pusu ngisi phobda karimata book tawde single shot tawde ngarang jontek ta ngasagi tawriba thokpa mi ahum hat khre mi atopa pan khre haibasigi aduda nungdang sunate it's a daylight in the morning adu phobata nearest police station lay koiriba mayamda Assam Rifle CRPF thangna na laibani ha ngasai ima ibel singna
나가싱이 마이벤나 토럭르가 시바이 chấp 야왜 할 간다디 아깐도 시진나르가 시큐리티 포 너무 가리 딱 할려가 쩔리면 너트로 아주 나랑디 미훔 핫크레 쇼크레 호직 24 hours 행크레버 파보다 싱글 쇼 떠데 미뭐 파파데 해봐 쇼도 뭐미 긴네 또 그래 긴네 또 기부도 호직 파보다 미 건등감들이 해봐 건등감들은 건등감들 라이르가 모두기 테러리스트 타박자타리버도 파들의 너무 수갑들이 아도 그 시기 하이웨이 모든들이 거기 간포피시다 하이웨이시다 빠랭 오는 시큐리티 레이러가 서플멘나다 나가기 미안이 긴네 또 그래 해비시고 지금 뭐 스테이트 럼담시고 거먼 레리 하나 그 하이게더 브로 합니다 시디 아이네 서부이 왔나 때봐 나랑 뽀뽀 마차만나서 강라네봐 아도나 there is no government public people government at present go in Manipur there is no government at present in Manipur there is no leader at present in Manipur so security forces leribo mayam se only namesake ta ko aduna hojiki project wane have to taraka doribani aduna kari hairuni adumaina leiba proof mayam duna adudi akoi lengak leiba gi artha su leite lengak leiba gi khutam su ute lengak lei haiba gi proof su leite swaida sum lauraga khollaga nganglaga akoi na khoi khara lawe kamale haiba da phaba ki hanba threat of asigumba natana atopo activities paikapa lokatpa karimata ngasi phaba akhoi irang thokhiba matungdagi ngasi phaba da id ude hore ukhul gilitan dagi hora kanda akhoi gi tangkhul ga smain tor madagi onjan nara kanda akhoi gi nagaga kuki ga muk hen asigi irang thina matang chan laksil hoga ta dagi sigi retaliation am lakpa mi ga se akhoi gi nakan nakan ki na khoina phara de akhoi ju phaga ne me phajina rakpa aduga makha tam da mi simna tholakadra habagi mi paibam su sauna pokpai pot am su leire aduna masida hena irang se kan khalakpa taragadi haiba wafum so gom su lai hai tare ai oza sangda lakchi ge oza oza akhoi gi ngarang gi thodok mi simina thokpa gi thodok church ki leader hum hatpa aduga chiru ge ma hatpa aduga akhoi gi asokapan myamam na ne mi phami pun myamam leire thadok ngandari hostess wain thamnari aduna irang se huji kanglup diversion ai da kanglup ani gi marakta mu kanna escalate toraga akhoi gi retaliate tongriba pot सिफागी कंडीशन से स्टेज पर योरप से वजा करी हैबी निगे चन होजिक मणिपुर से यामन लूरे है बदी गवर्नमेंट लेतब ग चमने सिदा गवर्नमेंट ले है बदी अखोइदि हाइनिंग दरे गवर्नमेंट लेबग लेतब ग चमना खरे गवर्नमेंट लेब मानदरे अदुगा नोइन होजिकी सिगी 30th hostage हाइबसे 23 ग 18 ने 41 हाइगदबनी होजी hostage 41 ने खरा मखोइ गी गुरखा खरा नते ऑफिशियली होजी की एफआईआर द थाबदो लौगनी अदो को होम मिनिस्टर गी ददि ओजाम हांग पन की बस पुलमना ऑल टुगेदर 38 hostage अदो लाले होम मिनिस्टर से मणिपुर गी नरो हा अदो मोय रिपोर्ट चुम न चते हैब द सु प्रूफ ने मरांग हेमबुंगी निंगथौना एफआईआर थाबगी मोयगी लिस्ट तो 23 ने बा अदुगा होजिक नागागी नेपाली ग मराम लोइने याव लेंमे गिसिन 18 ने हबा एफआईआर थाबदा ममिंग लोइने मथा हापदु द लौगदबने ऑफिशियली को मदन ऑफिशियल ओइगदबने हबा अदो कुकी की निंगथौना होस्टेस मखोय की लिस्ट अम पिएबा एफआईआर थाबा को अदुगा सेकमाइदा ngasi लेंमेना कोनसाकुन थाबा म लेयबा अदो 18 + 23 ने हबा अदो 41 ताद्रो अदुसु खा चुमना चपदि फै नत्रदे होरे अदुसु अमा ओइगनी होजि इचन हाइबिरी बदो करी हाइगनी आई ममांग दसु हाइख्रे ममांग दसु हाइख्रे पीस से मरम चादरदि पुलो लोबिगनु हाइबदो पीस लोबदुना शो तोबदुना नते पीस पुरक से हाइरदि मनुंग द होमवर्क तोबा डायलॉग तोबा स्टेक होल्डर सिंगा कनेक्शन लेरगा तमना तमना थब तोबदो अदुना इंपोर्टेंट ने हत्ता अखोगी गाड़ी अनौब पुरक्पा नत्रगा करी मिशन अनौब तौब एडवर्टाइज तौब मोंग अखोइसे अम याउरियेबा शो तौरगा को शो तौरगा अदुम एडवर्टाइज तौरगा कंपनी की अनौ पोट सिनिंगागी टाइप ता होजिकी गवर्नमेंट पॉलिटिशियन सिंगसे अदुम पोट अम मानबा अदा अखोइना पामबदी मनुंग द फजन स्टेक होल्डर सिंगा वारीदु सारगा इंगना चिकना तपना तपना पुरपदु ने हबो डिप्लोमेसी हाइरिजे अदु गवर्नमेंट अमगी मथौने हबो गवर्नमेंट अदुदि अदु तौगदबने हबो सेक्शन खराना पब्लिक खराना लांगलगा तौरसु गवर्नमेंट अमसिदि डिप्लोमेसी लेगदबनी पुलिस लेगदबनी पावर लेगदबने हबो अथॉरिटी दि मखोइद लेयबो अदुबु ngसिकी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯃꯃꯤꯡꯁꯨ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯄꯜꯂꯣꯏ ꯄꯥꯋꯔ ꯏꯄꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯏꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯨꯝꯅ ꯈꯜꯂꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯎꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄꯣꯞ ꯄꯣꯞ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯈꯛꯇ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯨꯔꯗꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯋꯦꯌꯔ ꯑꯩ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯒꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯤꯕꯨꯗꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯗꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯈꯨꯟꯕꯤꯌꯣꯅꯦ ꯏꯆꯟ ꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧ ꯃꯗꯨ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯇꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯦꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯁꯥꯕꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯒ ꯄꯤꯁ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯁꯣꯁꯤꯡꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯕꯤꯁ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯠꯕꯨꯡ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯂꯥꯟꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯞ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯋꯥꯟ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯡꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯇꯔꯦꯀꯣ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗꯤ ꯆꯠꯈꯤꯗꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯂꯤꯇꯥꯟꯁꯦ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯂꯤꯇꯥꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯪꯀꯥꯏꯒ ꯃꯣꯀꯣꯠ ꯆꯦꯄꯨꯗ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯦꯕ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯆꯤꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯅꯤ ꯏꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯔ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯐꯔꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯂꯤꯇꯥꯟ ꯆꯠꯂꯒ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯆꯠꯂ ꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯤꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯜꯄ꯭ꯔꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯒꯤ CIDꯒꯤ SIBꯒꯤ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯪꯅꯤꯡꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯈꯔꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦꯕ ꯏꯆꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤꯀꯣ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯁꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯄꯅꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯁꯤꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯛꯄꯗꯤ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯆꯠꯄꯗ ꯋꯥꯟꯆꯤꯡ ꯆꯠꯄꯗ ꯀꯣ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10-20 ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯉꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯎꯛꯂꯥꯅ KLAꯅ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯟꯗꯦꯅꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯗꯨꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯤꯟꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯍꯨꯝꯗꯣ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯗꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯄꯤꯁꯀꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯔꯤꯖꯟꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯤꯅ ꯂꯩꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯣꯐꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯗꯤ ꯂꯥꯁ ꯋꯤꯛꯇ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯗ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯐꯝꯃꯦꯕ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯚꯔꯦꯟ ꯎꯟꯊꯝ ꯁꯤꯜꯂꯧꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯊꯣꯔꯒꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
나갈랜드기 ngasai joint Christian forum sina draft tawraga akhoi cookie ga tangkhul tha ahum ceasefire tawse haidana proposal pure ba si issue se tangkhul gi issue ra haibane da tawrari ba sanari ba masi peace ki maming di oiba Christian ki forum di oiba religion ki ming di chapa do behind the screen the politics yauri ba aina question haning bade I want to ask this question to those Christian leaders or the so-called forum. Karigi tamakta cookie ga tangkhul 3 months ceasefire tawse haina haiba no ba adusu totally wrong. Totally wrong. Maramdi ngasigi lanse cookie ga tangkhul na te ba. Adu moina haiba mi khanba mi singa do madu akhoi wathi wara nganing de ba ko cookie ga tangkhul gi issue sunan nate ukhru da problem thokring da jelerong area da mayang thokrabane senapati thokrabane lambi ban tawrapane ko sigi FNC na German gi ban tawba mayam irang se lakrabane ko maring area da irang thoraga phubirabane ko lengmayam nupi lengmay kaya da phurakrabane ko si irang ne ko si irang ne si khangda dana karigi hanthakwa khakta masagi litan se da Iran thopodegi akhoi tangkhul singda kapsalapodegi tangkhuna retelek pibagi Iran do ukhru do thopone na manba wane but issue sidi cookie ga tangkhugi issue na te sidi naga gi issue ne ba adu khangna madu da sanaraga cookie ga tangkhul 3 months ceasefire tawse ene pure ba akhoi tangkhul na yakhi de ba sidi akhoi tangkhugi issue na te adu aina soi tawpham chu thokte na tangkhul nagalong president very strongly lepi have ko adu togoder so UNC gi level da tawro hain madu da meeting de yawba ojari won thamse madu meeting de yawba ne haba phaktai ko adu na madi peace ki messenger oina chappa mi ne ba mi su yam phai akhoi khang nei ba ko mai laraga amul laraga madu gi mathang kampopi da meeting tawbo khopo mai akhoi ure adu de gi asai gi jo chambu da moi gi church ki program ma yaururaga halakpane haba madu halakte mai da hoji Facebook de gi ma tawpa kanda cookie gi program ma da mabu program hape haba ko na yaw da ba ya de na adu ma se thado ne haba hum tham sitlo hai se thado aseng bane history de yeng bi go adu ma di thado aseng bane aya thado mo wai bane na mana moi de su crisis tu lai bane na program du ma yauru de haba ai thado ma hoina ai program do yauro roige cookie gi kaino seda haibagi thado singna jonna madu chaladi haibagi mangon da threat le yaba amu cookie singna jo na mase program yaudare de threat se le yaba sigi problem si leiba kanda yamna laibak thina hojigi chief minister na chura chambu da lakani haibase mamang da moi meeting chaluraga peace ki ngang khola tawramuni wari bugo madi peace pamba mini na do de halakpani ai da haijaning badi moigi kele ukla hairi ba mayam se nomai paiba kampu suda leiba leitaba kampu na kari high order layaba akhoi ki demand se fulfill tawdri phoba moina taliba demand se phangdri phoba kanamata na peace ki wa ngang ba yaroi peace wari saba yaroi peace chat ba yaroi haiba se mang chauna hairi ba nomai paiba kampu kupsena notice layaba social media da chakrabne go warning layaba adu whoever adugi potu adugi example amma pige last year inau santasu yauri ma yaubra yaudar khangde UCM ne amuko ne kokomi ne city lawraka bani government center government yaura taw kanda imphal da peace ki tamakta thado ki team amma lakhiaba chumego inau santa lakhiaba adu da yauba leader amma hanba kanda assam da hakhiaba ko adugi same adu peace ki wakana ngangba yaroi peace ki wari saba chappa yaroi akhoi gi demand phangdri phoba akhoi di separation ni laibani buffer zone laibani haibase nomai paiba composition na tatana lawe ba aduna problem se moi gi problem ne ba ichan ko aduna ngasai oja won tham so peace pamba mi ni ma kohima da peace ki tamakta chalu ba mi ni haiba ko masak nai ra ba aduga ngasai gi cookie gi program ma yaudare haibase ma khang khre adudagi mangon da threat mayam lai khre ba aduna khoji ma ngarang kappa do cookie ki khun ani taina pham da ni
aduna kadongai chatpa karam timing da lakpa haibsidi Churachandpudagi paudu pidradi kanana khangdabano lambi da boost toba mi do adudi Churachandpud da laiba mi ga pau phonaba mi na tawbane ba phat tabiro go adumai da tawraga laibak thibudu thokre ba go hojik di laibak thibasi thokre mi ani ahum du laikhidre moi meseng na tawbani haibse hojik mayam na nganare go thadogi ngasai gi inpi na so in Manipur na so statement thopada dum clear oina yaure go aduga moi mesen taunaraga karisu maram leitabada ngarang naga chiru ama hekta lambida moina maduda manada tauraga kakreba ma that means sanaba mi yaureba fataba moi manungda sanabadu madu tobudu naga na tobuni hajening potu tani ngai neba aduna naga na tobuni naga da tobuni naga ga tona hansunu haibagi mapudi ama khakta neba naga mi hatpado adugi mi duga ngarang mi ahum laikhidaba hatpa mi sama kha oiramgane ba terrorist group se adu sanarak pane ba aduga sondana mo masin naga na hapne ba tananinga itamakta mi 18 se hostage se thamgi bane ba o sanari bo lila se adu moi thadoga cookie gi problem lai peace pamba ka peace pamdaba gi group ka problem lai ko aduga moi demand du phangdri phoba peace loba yaroi haibul lai ba sigi timing sida hana ne ko se tawdana khotana mi tharaga stay on the tawdaba natana akhoi chief minister sina ai Churachandpur amu chappa yare haibagi shoma tawbo mo pambagi tamakta day 15 da tawgani haidana chakani haina lauthokre ba masida langba hawre ba sigi timing da si irang se mu thoe ba se ado ai nang se haibado peace ki show tawba natana war gi show tawra khre ba ko ukhu da peace ni hai nongala mi sire nga hayeng khoigi Churachandpur da chakadabase madi peace ki ne ba ado onna taina ba da chatinge da mi sikhre hoji iran burning tawkhre hoji naga gi hostage thadokri ko anima ki hostage thadokri natra hoji ki si kyamuk lure aduga masi lusunu ngasi hoji se 24 hours helabane ko 24 hours helabasi da legak asida government amal lairi governor lairi chief secretary lairi DGP lairi DIG branch to state ki akhoi SIB lairi CID lairi mayam si thawada crore piano sida spend tori bese swaya run tawba government amasina 24 hours sida mi tarani pa mi kun piglaba Manipur area Kapopi area ching amada masi hojik hostage singse save tawba ngamde rescue tawba ngamde release tawba ngamde haibese yamna taibak chiba akhoi mai chiba mane haba ko ado hojik phawada rescue tawba ngamdaba haibesidi adudi government leitaba ga chamana dro midi atopa leba country de yango yamna kaino wera chatraso sida tawena bomb pokhaire airport chakise state amada phari bini ko country amada phari bini ko akhoi gi di area chawbusunate Kapopi aise hojik sum pikla bane chi hojik ki khonsa khulki chalaba lelong wifi hairi bese square some kilometer one isan maduda mi 18 je gari ge yauna phaki ba ise Assam rifle mayam le CRPF le BSF le army mayam le adugi nakna kilometer ani ahum mari phada bida army gi headquarter le ya madu le raga hojiki 18 hostage se release tawba ngamde rescue tawba ngamde aduga culprit phaba ngamde hairi sidi lengak le hena karma haida bano don ai tamakti lengak leitere ado ai ha haibado security mayam do hanbi kro akhoi native indigenous people singsina akhoi masana dum lengak lepak gak sarage ko ado lairi ngarang gi do to tem ko song gi do net kya da thopono ko hojik phaba the culprit to phara bribe isan aduna akhoi Manipur da law and order totally fail oire government sule leitre ado government leiter bum da hojik ki thoning ba thokna thokni nga lerega khara lere chandel lomda mu thokni go khara lere senapati lomda khara lere tamel lomda mu thokni go hairi se soi toning ba tawni kambu khara mi kunthara ni phura yankhara nomai khara pai basina whole entire Manipur 30 lakhs labor population MLA 60 labor minister labor aduga ngasai department mayam labor chahi amada 30,000 crore budget labor sigi state se da mi ni phu yang khai khulai khra pai raga tawning ma tawda undana lai re adu ade akhoi
레리바 마푸싱시데 믹 담바 타드라 랭이 인콘나 юм다 잘라가 키드냅 도버가 잡만네 it is like just like that 마람디 아사기 콘사 쿨 아두 마락도다 시바이기 게임 레리브네 CRPF 기 outpost 아두가 탕나바다 아미기 헤드쿼터 레리브니 아두 마람 마망다 마이테 마차 마 알레 마콩다 망기부도 마밍도 kamal babu adu su yango sini akhoi manipur da tawre sa aduna ichan kari hairo ni ai akhoi di amna haining dere adu bo sena haiba matam da hoji manipur da lengak leite law and order leite akhoi gi law da mak failure oil le mapu leite da na pan ba ga chamana leibagi sigumba mayam thoki bani thopu su hoji su thoki gini aduna tawga da thabak tu tawdre stakeholder sing da tanaraga seso mayam punna chalaga kamaina leba kanja kamaina semjara haibal lomda chatbida government na seso sing da hundan da lere seso sing achungba khara tawning ba ngang du da makhoi gi enemy ni haina law lere seso mayam stakeholder mayam ga government lenga ga punna meeting pham se su phamina ba ngamdare big level leba sida state da su phamning de ko adumai tawl lere okay ja aroi berang gyono ja sanga su plan tham bi kidai ten tak lak si go ja ja kari haironi haifam di leitre asidi akoina yamna hairasu kanar roi akoina yam phajaba idea hairasu moina government su taning de laude chidi sole responsibility chidi responsible chidi government kini government ki duty ni government ki mathauni government haibse for the people by the people and for the people haibane ko government haibse land protection tauba protect tauba people protect tauba ne haba a rule amada tauriba pot ne haba ado ngasi legal oiba genuine oiba yamna constitutional oiba pot tu da government ama run tauba haise everything madugi makhata legislature ngasai judiciary executive body haiba mayam lairi bane ko law enforcement mayam lairiga law laitaba unlawful organization illegal organization activities mayamna rule tawraga laikhradi adudi akhoi government do rules of law government body do laibra laidabra haisidi mi pungkhati man hampham thokre ado hojik ngasai haire lebak yamna piglaba sida ngarang asida pung kaino taba matam da mapan tara mapamda mi ahumdu sikre khra sokre haire pura pe phajana tawre adugi culprit singdo hojik phawada phabang lamde harise at least amhi ma phawada natraga madu rush tawraga search tawraga single shot to tawdriaba both center security forces and the state security forces then where is our government go adu another madugi same timing da halairaga masai nagagi 18 se hostage tawkhre anina supermena da tawkhre total now it becomes 20 ne haba nagagi hostage se huji 20 ne ko huji UNC na thadop da su yaure nara konsakul da 18 aduga supermena da mi ni phakhiba adu yauraga 20 ne haba huji toki nagagi se adu thangna just 3 hours 2 hours 1 hour cap lairaga ne adu su single kampopi gi highway se asna pati gi modbong check mai yauna police outpost lairibani Assam Rifle duty taribani go aduga adungba phataba tawba mi culprit tawba kidnap tawba terrorist ki act thaba mi amabda single shot tawde haibdo adu di government laitri haba aduga mon nungdangda yengo betei na oma lauchala halapada kablaga sikhre ko adu su huji phaba ngamde ai matamada assembly da aina tabada uncle ibobi na chief minister oiringe da assembly da kaino putho MLA amagi guard lothopada security lothokibda gari no hangba kan magi security mayam pura chalaga mi singa changlaga lut tawkhibdo aduda single shot tawdu karam bano aina akoina assembly da nainabada ningsang aba ITV yangbada go like that yengo ichan ukrugi innocent people ani hat pusu ngisi phawda karimata book tawde single shot tawde ngarang jontekta ngasagi tawriba thokpa mi ahum hat khre mi atopa pan khre haibasigi aduda nungdang sunate it's a daylight in the morning adu phawada nearest police station le koiriba mayamda Assam Rifle CRPF thangna na laibani ha nasai ima ibel singna
나가싱이 마베나 토럭르가 시바이 chấp 야로 할 간다디 아깐다 시진나르가 시큐리티 포 너무 가리 딱 할려가 쩔리면 너트로 아주 나랑디 미홈 핫크레 쇼크레 호직 24 hours 행크레버 파보다 싱글 쇼 떠데 미뭐 파파데 해봐 손도 뭐미 긴네 또 그래 긴네 또 기부도 호직 파보다 미 간등감들이 해봐 간등감들은 간등감들 라이어가 모두기 테러리스트 타박자타리버도 파들의 너무 수갑들이 아도 그 시기 하이웨이 못붕대기 거기 간포피시다 하이웨이시다 빠랭 오이나 시큐리티 레이러가 서플멘나다 나가기 미안이 긴네 또 그래 해비시고 시군바 스테일 람담시고 거men 레리 하나 그 하이거더 브로 합니다 시디 아이네 서부이 왔나 때봐 나랑 뽀뽀 마차 만나서 강라네봐 아도나 there is no government public people government at present ko in Manipur there is no government at present in Manipur there is no leader at present in Manipur so security forces leribo mayam se only namesake ta ko aduna hojiki proxy war ne have to taraka doribani aduna kari hairuni adumaina leiba proof mayam duna adudi akhoi lengak leiba gi artha su leite lengak leiba gi khutam su ute lengak lei haiba gi proof su leite soida sum lauraga khollaga nganglaga akhoi na khoi khara lawe kamale haiba da phaba ki hanba threat of asigumba natana atopo activities paikapa lokapa karimata ngasi phaba akhoi irang thokhiba matungdagi ngasi phaba da id ude sumaina thamjage Okay, sir.